अहनबद मरु पाव सेक्यूरिटी फोर्स मिसम मियाम दगी नमदुना सेल खाइबदा चेनाबा तोंगान तोंगानबा आइन थिंख्रबा लालोलुप सिंगी एक्टिव कैडर सिंग फागत पंगमख्रे सुप्रीम कोर्ट की जज की अपुनब टीम अमना मणिपुर लाक्टुना रिलीफ कैम्प चटख्रे आईडीपी सिंग वारी वताई सानख्रे मैम खुरमजरी नॉर्थ ईस्ट विंडोना नुमिदांग खुदिंग संदोक्सबा मणिपुर पाउमिंग ताबे पुनो पु थोसोम मंगांग साना कौन खुरमजरी पाउ मसा खाइना पिजरी सलिब सही गी हौखिबा तारीख 18 मणिपुर पुलिस अमसुंग असम राइफल्स की अपुनब कांगबु अमना आइन थिंख्रबा लालो केसीपी पीडब्ल्यूजी गी एक्टिव कैडर अमा फागतख्रे फारबा मियोय अदुदे मयांग लांजिंग तमांग अवांग लेकाइदगी थांगमानजम नावबसेंग एलाइस पामुबा सही कुनिफानी हाइरी महाक मिसम मियामदगी दुकान सिंगदगी अमदे स्टोन कल्चर सिंगदगी नम हादुना सेल गी डिमांड तौबगी थबक सिंगदा सेनई हाइन मणिपुर पुलिस की माइकैदगी फंगबा फाउना मखाताना हाइरी लोनना नुमित असे मक्तदा मणिपुर पुलिस ना आइन थिंख्रब लालोलोप केसीपी अपुनबा कांगबुगी एक्टिव कैडर अहुमसु कुसु खुलाय कोनना फगत वंगमखी फारबा मखोई सिंह अदुदी अहनबदा इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की मनुंगसेना लैबा लमदेंग थेंकोंग लमसांग वार्ड नंबर 2 दगे मुतुम जैक्सन मैतै सही कुन अनि सुबदा इरोइसेनबा मै लेकाइदगी अकोइजम संजोय सिंह सही 19 अहुम सुबदा फुंगलौ सिफाई दगे नोंथोंबम गोपेन सिंह सही 59 नि हाइरी मियोय अहुमुक मसा मसा के युमदगी फगत पंगम खिबनी हाइरी मखोई अहुम दगे मैगजीन लोइनना इंसेस राइफल अमा मैगजीन लोइनना 9mm पिस्तौल अमा एयरगन अनि डबल बैरल अमा लेथोट गन गी बॉडी पार्ट अमा इंसास LMG गी डिफेक्टिव मैगजीन अमा SLR राइफल मैगजीन अमा 7.62 LMG गी डिफेक्टिव मैगजीन अमा लेथोट सेल अमा टियर स्मोक सेल अमा लोइनना मखाताना पुलिसना थीबुहुम गी थबक सथबदा लुप असिमके एक्टिव मेंबर अमसु मसागी युमदगी फगत पंगम खिबनी फगलबा मियोय अदुदी खुराई कुंपल सजोर लेकाइदगी नोंथोंबम सलामबा सिंह सही कुनिफानी हाइरी मसादगी मोबाइल फोन अनिसु फगत पंगमखी हाइरिबे नुमित असे द मखाताना आइन थिंख्रब लालोलो प्रिपाक की एक्टिव कैडर अमसु सिक्योरिटी फोर्स सिंगना फगत पंगमखी मियोय अदुदी इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट की मनुंगसना लैबा पौराबी मया लेकाइदगी नोंथोंबम केनेडी मैतै सही 39 हाइरी महाकसु मिसम मियाम सिंगदगी नम हादुना सेल खाइबदा सेनाबा मियोयनी हाइरी मखाताना सिक्योरिटी फोर्स सिंगना आइन थिंख्रब लालोलो RPF पेलेगी इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट की मनुंगसन लैबा उसोल मखा लेकाइदगी लाइसरम रोमेन मैतै कौबा एक्टिव कैडर अमसु फगत पंगमखी महाक सही 24 सुरबा मियोय असिसु मिसम मियामदगी सेल थुम खाइबा द सेनाबा मियोयनी हाइरी सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस BR गवाइना लुसिंगबा सुप्रीम कोर्ट की जज की कांगबु अमा ngase मणिपुर की इरांग सोगलबा सुजानपुर डिस्ट्रिक्ट लेबा रिलीफ कैम्प सत्तुना इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन सिंगा उनख्रे जज सिंगना लीगल सर्विस कैम्प मेडिकल कैम्प अमसुंग लीगल एड क्लिनिक सिंग मफुंग फाना लमका डिस्ट्रिक्ट की मिनी सेक्रेटरीट इनॉग्रेशन तौरम की हाइरी टीम मसिना मणिपुर योरकपा सबानना मानदब रिलीफ कैम्प सेंटर दसु सत्तुना इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन सिंगा उनदन वारी वाताई सानब की हाइरी अपुनबा जज सिंगी कांगबु अदुदा जस्टिस गवाई अमदे सुप्रीम कोर्ट की जज विक्रम नाथ MM सुंदरेश अमसुंग KB विश्वनाथन सुयाउखी लोनना मणिपुर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस D कृष्ण कुमार अमसुंग जस्टिस गोलमई गाइफुल सिलु सुयाउखी सिक्योरिटी फोर्स सिंगना तोंगान तोंगान बा सिंग अमसुंग तंपा के मफम सिंगदा लेप लेतना थी बहुमदो की थबक सथबदा कांगपोकपी डिस्ट्रिक्ट के मनुंगशन न लैबा 0.N बोलजांग विलेज तगी खुसु खुलाई कया फगत पंगमफ्रे सिक्योरिटी फोर्स सिंगना फगत पंगमख्रबा खुलाई सिंग अदुदी मैगजीन गा लोइनना SLP 7.62 अनि मैगजीन गा लोइनना .22 mm
country made pistol improvised motor country made full mechanism rifle ani motor bomb taruk 7.62 mm round nipan amasung Motorola handset amani haire haukiba March amagi ahingda len yauba akanba nonglei nuksina Hairok Assembly constituency gi manungda leiba Kamayai Ningel Pitra Leirong Tena singba khulsingda yum kaya amada amang ata thokan khraba matung ngasi ACSC gi MLA Dr. Thokchom Radesam gi miyeng makhada awaba taraba imung singda lemna yum kupnaba jingkha yenthokre ngasi gi jingkha yenthokpa aduga mari lenana BJP Hairok Mandan gi President Thokchom Chaurjitna phongdokpakibada haukiba March thagi ahanba numit ki ahing noyaida sitkiba len yawba nonglei nungsit aduna punna Hairok Kendra asigi Kakmayai Ningel Pitrada imung kulumdoi kahena mangata thokibagi pau lakpadagi imung singi awaba kharadang oiribasu koknaba haiduna Kendra asigi MLA na mahaki lanai gi oina GI sheet lebiduna miyamda yenthokchabani Chaurjitna makha tana haikibada Kendra asida handaki lenna sokan khibase Kakmayai khun asina khwaidagi sokpa oiki Fivam kahena soklaba imung kulumdoi ase loiraga darkar leiba sithahuriba sithauba leiraga so yengsin khinaba MLA na pautak pibirakpa lei hairaduna awaba taraba khudingmak mateng pangani haike ngasigi lemna GI sheet yenthokpada jingka fanglaba Ningel khundagi ahanthem ahanbina phongdorakpada ngasi aikoina awaba tarba matamsida Ningen kun amadi kendragi mafam kayada MLA Radeshamna rajniti gi khetnaba thamdana mateng pangbirakpa yamna harauba amadi nungaiba foksei awaba tarba matamda mateng pangbirakpa asina MLA gi tung tarakpa thabak kayadasu sembiba mapuna thoujal pibisunu haike ngasigi kongsat aduda MLA gi loinabi Thoksom Ongbi Vidyalakshmi BJP Hairok Mandan gi secretary loina Bijayam Hairok ki president amasung member kayasu saruk yakhe silak seribisida sokraba beneficiary mayam thoknasu tinsil lokinaga tobirise yamna nungaise aduga ekoi sokriba singo tinsil lokire hala semjin sajin biduma ekoi hanagi phimamda amuk hanjinduna nungaina ingna tapna laibiu sitanatana ekoina kakmayai ekoi kendrigi manungda lairiba ngangsing sida asok apan awa ana tarapada matam khudimukta ekoi honorable MLA na mahaki makut tingthok tuna mipung khunim pu taram no okle hawa phumji thamjaraga kunama akhoi nungai jai harau jai akhoi BJP natragasu tongan ba kaino oragasu party oragasu akhoi gidamakta awa ana yengirakpasi yamna nungai jai akhoi gidamakta yamna laiba phai haibana singba haijai aduna matam punamakta akhoi kaujaro haibiba akhoi tinadabadi nate kwa MLA akhoi gi Rajesh Hamja akhoi yamna dum nungsi adum hai party tongan bo jaragasu thabak tawbo mi bo akhoi gi mine na haibam thopani Manipur ki nupi kunthra marina chatkiba national integration tour ngasi halakhraba matung flag in ceremony mantri pukri da leiba haplong holda pangthoktuna makhoi butaram no okre thoram aduda major general Rabrup Singh YSM SM inspector general Assam Rifle South amasung Mr Navjit Kaur regional president ARWWA na participant sing adubu taramna oki Manipur gi tongan ba mafam singdagi punna satkiba participant sing aduna Ahmedabad Gandhinagar amasung Kolkata satki khongsat adu empowerment and integration haibam yengda changshin khiba khongthangni khongsat loi sing aduna Gujarat Sabarmati Ashram Statue of Unity Dandi Kutir amadi tongan ba historic oiba mafam singda satki amadi Gujarat ki Governor Acharya Devrat tasu unaduna unity sagatpa amasung social sense ama purakpada nupi gi thodang singi matangda khanaki khongsat aduda Major General Gaurav Baga General Officer Commanding 11 Rapid kasu 11 Rapid ki headquarter da unaki Kolkata dasu tongan ba maru oina mafam singda satki loinana Lieutenant General Ramchandra Tiwari PBSM UYSM
ABSM General Office Commanding Singa Unaduna Leadership ki Tangai Fadaba Unity Amadi Manipur gi Tunglamsat Sembada Nupi Singi Thaudang Singi Matangda Maruwaina Wari Sanaki Ningsing Bayai India gi Heritage Development Amadi Nation Ama Semgatpada Nupi Singi Manipur Nupi Singal Thaudang Sing Mayek Sengna Taknaba Satkhiba Khongthang Asai Operation Sabdabhama ki Saruk Ama Oina Satliba Tha Asigi Tarahumdoidagi Horaga Ngasi Halakibani I would have been very happy, like Utsana Madam said, that we had in this tour, we had women from Methi community, we had women from Bengal Muslim community, we had women from Naga community. But another very important and very big community in the state, which is of the Kuki community, we could not make them participate in this group. Very sad. If we are looking about Manipur, if we are talking about Manipur as a whole, we cannot wish away that we have one more community as one of our important stakeholders in the state. So let's make sure that whenever we plan this group next time, we have all communities going together as a big happy team, as a big happy family, and maybe then we can say that here is a delegation which has come from the state of Manipur. We had one lady speaking so beautifully that words which she chose, that when he went to Mahatma Gandhi's museum there, you saw his idols of peace and non-violence. I'm very happy that she said that you have been championing the non-violent way of protest. And believe you me, we as Assam Rifle, we will always support you till the time there is no violence. In a democracy, we must protest for our rights. Whenever we feel that our rights have not been met, whenever we feel that whatever we as a society are supposed to get and the organization, the administration is not able to give us that, please make sure that your voice is heard. Tanabi matung inna Fangal community na tha ama mafung fana Ramadan pangthoklaba matungda sahi khudingi Idul Fitr pangthoktuna lakli Handak sahi su Idul Fitr kumai miyam punna harau taramna pangthoknaba sem saduna leiri calendar dadi 31st March asi Idul Fitr tai adubu handak pangthokadoriba Idul Fitr asidi Muslim gi satnabi matung inna tha uraba matungda pangthokadaba Festival oibana lakleba April gi tarik ama asida Idul Fitr Festival pangthokpa yai maram asina April gi tarik amada tongan ba central amadi state ki oiba exam gi routine pisilakpa amadi class tawbagi oithokpa leiriba maram asina Pangal community gi parents amadi mahiroi singda nungnangba pokanduna chamumnaba fahollei maram asina All Manipur Muslim Student Organization AMSO na mahiroi singi khanduna Lakliba 31st March amade April gi tarik ama hairiba numit ani asida Idul Fitr ga mari leinana holiday oibinaba mari leinaba central amade state ki education institute amade department singda appeal tawjari hairi loinana lakadoriba Idul Fitr kumai asina Manipur da santi leiba saukhatpa khunai ama oiminarsi haina leibak miyamda yaifa paujel pizari haina the All Manipur Muslim Student Organization AMSO General Headquarter gi Vice President oiriba Manoj Khana khuyek piduna thadorokpa cherol amana phongdoroli Muslim community gi chanaron matungina Ramadan tha mapung phana helaba matungda Idul Fitr kumai asi pangthoktuna lakli adubu handaki Idul Fitr kumai asi ju Manipurda khundaminariba mipung khudimakna haraute amda pangthoknaba sem saduna leiri adubu Idul Fitr asi lakliba March ki tang 38 da pangthoknaba calendar singda pirambagi matungina date 31st March asi suti lebanina date 1 dagi ekoigi exam singi routine bisalapona maram orga ekoigi parents amadi mahiroi singda nungnangba amadi pendaba kyamnum leire maram aduna Ramadan tha mapung phana helaba aroiba numita tha uba udaba haina lei date 30 gi da tha uraga date 31 da oigadabni date 31 da tha udragadi date 1 da oidoini maram asina date April gi date 1 da su ekoigi Idul Fitr asi
ओइथोकपा याबगी पॉसिबिलिटी लै मरम अदुना इंस्टीट्यूट सिंगसिना अखोइगे डेट 1 दा एग्जाम गी रूटीन सिंग पिसन बना मरम ओइरगा पेरेंट्स सिंग दा अमदी महिरो सिंग दा हराव कुमै यावदबगी पेंदब नुंगाइतब दु लैब मरमना लैरिबा मणिपुर दा लैरिबा गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन अमदी मरी लैनबा डिपार्टमेंट सिंग दा आमसो जेएसक्यू ना 31 मार्च अमदी एप्रिल की डेट 1 असी हॉलिडे पिबिनबा अपील तौजरी अहम सुबह जनरल कॉन्फ्रेंस नॉर्थ ईस्ट इंडिजिनस पीपल्स फोरम ना जोकाइबोन कोइबर्टा डिब्रुगढ़ इंडिजिनस फोरम असम गा खुसम नदना पांगथोखरे थोरम अदुदा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट सिंगी तोंगान तोंगानबा सिविल ऑर्गेनाइजेशन डेलीगेट सिंगना सरुक यादुना इंडिजिनस पीपल सिंगना थेंगनाबा इशू अमदे प्रोटेक्ट तौनबा लॉ सिंग मखोई गी राइट सिंगी मतंगदा खननैनकी लोइनाना थोरम अदुदा नॉर्थ ईस्ट इंडिजिनस पीपल फोरम गी नौना थौदांग पुगदबा ऑफिस बेरियर सिंग खनकी मदुदा अनुप सेटियाना चेयरमैन एन इबुंगो चौबीना सेक्रेटरी जनरल खेहोतो सु युमलाम अचुंग अमदी दुंदी क्लिपना वाइस चेयरमैन ओइना थौ पुगदौरी हाइखी विकसित भारत डिस्ट्रिक्ट यूथ पार्लियामेंट्री फेस्टिवल होदोपगी थोरम ngase विकसित भारत यूथ पार्लियामेंट की ऑर्गेनाइजिंग कमिटी ना सिललांगदुना कोर्ट हॉल मणिपुर यूनिवर्सिटी कांचीपुर इम्फाल दा पांगथोखरे थोरम अदुदा प्रोफेसर एन लोकेंद्र सिंह वाइस चांसलर मणिपुर यूनिवर्सिटी सरांगथेम मनाउबी खोइरा थाबा आईपीएस रिटायर अमदे डॉक्टर सलाम धनचंद्र सिंह डिप्यूटी डायरेक्टर नेहरू युवा केंद्र इम्फाल वेस्ट मणिपुरना प्रेसिडेंट मेंबर ओइना सरुक याखी अमदे पार्टिसिपेंट सिंगना वन नेशन वन इलेक्शन पेविंग द वे फॉर विकसित भारत हाइब थीम दा मिनट अहुमगी स्पीच जूरी सिंगी मांगदा पीखी All Jiribam Sport Association AJSA na Sindona Jiribam Higher Secondary School gi sanabungda team nipan saruk yadana sanariba taramapal suba Thoksum Radhamani Memorial Senior Open Football Tournament 2024-25 gi ngasi sanakhaiba aroiba quarter final knockout match ta Digli NL Club na Khasi Youth Club bu goal manga ahumda maithiba piduna Digli NL Club semi-final sangkre ngasi sanakiba match ase KS Nilakamal Singna center referee Iqbal amade Farid Hussein na aduga A Iboto na mathang sina assistant referee amade fourth official referee oina conduct tauki lakliba March ki tang 13 da ahanba semi-final match ta Sunrise Club Kadamtala ga Digli NL Club sanagani aduga ani shuba semi-final ना तांग कुनमंगा दा लालपानी स्पोर्टिंग क्लब का RYC रमगाईजांग गा सानगनी फाइनल मैच ना लाकलिबा मार्च की तांग कुनिफान दा सानगनी ngasi अरोइबा सेमीफाइनल मैच असिदा दिग्ली LN क्लब ना खासी यूथ क्लब का सानकी खासी यूथ क्लब ना तोस ngamduna साइड खन की अदुगा दिग्ली LN क्लब ना बॉल काउदुना सानाबा हौखी खासी यूथ क्लब की सानारोय एलेक्स ना अहानबा मिनटता गोल अमा सनकी मटुंग अदोंग अमदी लिमोस ना 21 सुबा मिनट अमदी 23 सुबा मिनटता गोल अहुम सनकी दिग्ली एलएन क्लब की सानारोय रोंजू बर्मन ना 38 सुबा अमदी 33 सुबा लोइना 15 सुबा मिनटता गोल अहुम चंदुना फर्स्ट हाफ ममांगदा टीम अनिमकना गोल अहुम चनदुना ड्रॉ ओइखी हाफ की मतुंग दिग्ली NL क्लब की सानारोय बापिरास अमदी फोइकोल अहमद ना 38 अमदी 63 सुबा मिनटता गोलनी अमगा चंदुना अपीबा मतमदा दिग्ली NL क्लब ना खासी यूथ क्लब बु गोल मंगा अहुमदा माइथीबा पीदुना दिग्ली LN क्लब सेमीफाइनल चंखिबने अरोइबदा मरुए पाव अमुकना पिजरी सिक्योरिटी फोर्स सिंगना
मिसम मियामदगी नम हादुना Security Force singna misam miam dagi nam haduna sel khaibada senaba tongan tongan ba aina tingkrapa lalolup singi active cadre sing fagat pangam frey Supreme Court ki judge ki apunba team amana Manipur dat laktuna relief camp sing da satkre IDP singa wari watai sanakre Nasigidi notice window na sandok sabam numidangi Manipur pau matang shadul lojare miyam dagi kaina na biatang nizari